Anybody know why we might have moved 500 kilometers in the last half hour? We live on a big spinning ball called the Earth that spins at 1,000 kilometers per hour. So physically, we are 500 kilometers away from where we started. In fact, I'll give another answer, 400,000 kilometers. Because we live in a galaxy called the Milky Way that travels at 800,000 kilometers. Now this is very important, because what it turns out is that nothing is real. Everything is up to your perspective. Physical reality, we believe that is real, and yet I've got a very simple example in the last half hour that if you change your perspective, you get 3 totally different answers. Now I'd like us to keep this in mind as we go through your time here, as we look at your businesses. You really should start to think as an attitude that nothing is real. Now, as an entrepreneur, now I'm not a philosopher, so we're not going to talk about German philosophy and all kinds of logic here. No, as entrepreneurs, if nothing is real, this is fantastic, because it means we can change everything. And, as I'll be teaching you or sharing with you today, if we have this really nice vision, if we have this really good goal of what could be done, we can bend reality around ourselves. And we will find out that people will follow, and we will find out that people will follow anything. Okay, so with that, I was asked to talk to you today about small, smart moves, how we can scale tourism, and specifically in Slovenia. Now, when people mention scaling as a word, they very often get sometimes quite scared, because I began to look at how tourism could scale, and I had this vision for you. Now, how many of you would like to have this vision of hundreds of thousands of people cramming? Probably not so many. Clearly, this if this is going to feel like a little, if we define scaling, so let's just sort of talk about what scaling, and what I mean by scaling is that how do we get a very big result, a very large result, whether it be around profitability, whether it be around customer service, whether it's sort of our customer scores get an average of 9, not sort of 7.7. But how do we do that with minimal effort? I'm an extremely lazy person. I'm very lazy. I do huge, big, enormous things, but I am very, very lazy. And the only way that you can achieve big things and be lazy is with small, smart moves. This means thinking about what you're doing, copying good things that already work, and then implementing them very quickly. So we'll be really getting into small, smart moves. I'm not going to be talking about scaling in terms of huge numbers and just get the revenue up, who cares about profitability. This is what we're talking about. Everybody good with that so far? But before I get into this, I'm going to share with you 2 secrets. Actually, do you want to know the 2 secrets to how the world works? Anybody? Good? Okay, so I'm going to give you the first secret, and this is a really important secret to remember. This is the secret to the whole world. Donkeys. Donkeys are the secret to the whole world. Now, in behavioral science, if any of you have done economics, behavioral science, psychology, there's this logic that people do things because of individual motivation, and we have the logic of the carrot and the stick. The promise of a reward, the threat of punishment. So, as we look to things and we look to sort of design programs, we very often focus on the individual. It turns out, though, for donkeys, there's something that works much more powerfully than carrots and sticks, and that would be other donkeys. So I live in Berlin, and outside of Berlin, there's a farm where there's wild horses and donkeys, and so I've got a bucket of carrots, and I'm throwing the carrots out. It turns out that donkeys don't speak English or German. Who would have known? And they also can't see very well. So now we can imagine that there's 10 donkeys way over in the field, a few hundred meters away, and they can't see what's going on. One of the donkeys, so when I'm shouting, 3 of the donkeys notice something's different. Maybe they hear something, maybe they see something out of the corner of their eye, but they don't know what it is. Only one of the donkey, she is the curious donkey. And because she's curious, she wants to know what it is. So she goes off to go look. Now, why is she curious? Well, I mean, it doesn't really know. Maybe she's always the curious donkey. Maybe she just happened to be closer. There's a very special dynamic of the first one to be curious. But she doesn't know if it's a carrot, she doesn't know if it is a stick, she's just curious. She's the deviant donkey. The next 4 donkeys quickly think the donkey equivalent of, where the hell do you think you're going?
Now, maybe they've been sitting in the same place for the last 2 hours and they're kind of bored. Tourism equivalent's like, yes, let's go to Italy again, because we've always been doing that. But sure enough, maybe they're a little bit bored. Maybe she's always doing awesome, cool stuff. Like, hey, she's going there, we should go there too. It doesn't actually matter that they don't know if it's a carrot or the stick. They need to work out, do we follow the deviant or do we keep doing what we're doing? And now in this situation, quite quickly, 4 of the donkeys follow. The next 4 donkeys think, relatively speaking, half the donkeys have moved. Now, we could keep doing what we're doing, which is sitting here. We could follow the other donkeys, but right now, we're kind of in this sort of laggard group. We should probably go there too. And so they go. Remember, they don't know if it's a carrot or the stick. None of them do. And then there's one donkey now. She's been facing the other direction. She's been minding her own business, listening to her own donkey music, whatever it is. But when she looks up, she's all alone. Like, everybody else has gone there. And she goes off to go too. This is very important. Donkeys follow. Humans are exactly the same. People follow, and they follow anything. Anything. And what's going to be very interesting, if you look at one of the secrets, is you can design this following behavior. And this is what some of the things we get into when I share some small, smart moves. So this is the first secret. Donkeys and people follow, and they follow anything. And you can design following. Now, the next secret then, it's got like a little bit of computational stuff, but I will be talking about more sort of fun things. Everybody exists in networks. It's like this is going to be a tourism association. Many of you may have a local association. Some of you went to a business school maybe. Some of you went to an engineering school. Some of you might like tango or swing dancing. Everybody is in networks. And what's fascinating is that people exist in several networks at the same time. Now, I've just picked out 3 here. There's the European Society of Cardiology. 90,000 members of the European Society of Cardiology. By the way, they all need to hold events. In Lyon, where they held a conference, I think it was 2 years ago, they had 35,000 people. And as many of you know, if you go to a medical conference, your typical average spend is around €1,500 for your trip, compared to that to your EasyJet customer. So right now then, there are 90,000 members of the European Society of Cardiology. They all need to hold events, they all need to go to places. Now, another federation, just to really get it into our heads about how this sort of network structure works, there's the International Federation of Cheerleading. Now, I'm pretty sure Slovenia has a National Association of Cheerleaders. Yes? Well, it then turns out that there are so many national associations of cheerleaders, a congress and competition that was held in Berlin, I think, a year ago. So they need an international federation to organize best practice on sponsorship. In fact, there are so many associations that there is an association of associations. And there are so many different associations of associations. For a while, there was an international association of associations of associations. Now, the reason why I mention this, and then there's the hikers over there, keep calm and carry on. They don't have to be structured. They could be meetup groups. They could be Facebook group. Is that everybody exists in networks. What it means then is that rather than approaching an individual as an individual, and you treat one customer as one customer, every single person may immediately give you 10 to 10,000. This, I think, is going to be another important revelation for us to start thinking in networks as we do our small, smart moves. So, okay, we're good. We've got networks, think cardiologists rather than cheerleaders, and we have donkeys. We're good with that? So, I then began to think about, well, if we have, let's say, relatively little time, what can we give you, or what can we share around 5 small, smart moves that you can apply for tourism now? Now, what I'll be sharing with you is almost like a platform for inspiration, a platform for ideas. Now, many of you here may not like having ideas, and that's totally fine. If you look at, let's say, making money, making profit, quite often you may be perfectly fantastic at operations, and you can copy other people's ideas. In fact, many of the best businesses in the world weren't created by that one founder. It was created by people that executed. We all know Elon Musk. We all know Tesla. Elon Musk did not create Tesla. He came in after it was created. So many people then, some people have got, let's say, responsibility for new stuff, and then the rest of you can then execute it at scale.
And it's interesting whether I look at the activities you're doing with hackathons, and I don't know how well you share best practices and good practices across the region, but I would have absolutely no shame whatsoever about copying something good. I would look to see, is it good? Does it work? Does it adapt for me? But copying something that works is a smart move, not a silly move to do. And I'll give you one small example, and I noticed this yesterday at the buffet. It turns out that in restaurants, some very good research shows that if you put the place or location where the food comes from, people are willing to spend up to 20% more for that dish. So there were lots of tests in the United States that if it is heirloom potatoes from Idaho, or you mention the farm of Idaho, people perceive it to be more valuable. Now this is interesting, and even to some extent, and I was getting into just thinking through this yesterday, you may decide, well, okay, we have international visitors, they would expect to have salmon. Now, we can get great farmed salmon, it's flown in from Alaska or Norway, and we can bring it here. Or we could use the cheaper local fish that we have. Nobody likes the local fish. It turns out the perception of value, remember, nothing is real. Other people may perceive something that you perceive to be not really valuable, they may perceive to be highly valuable. And these goes into the tiny, sometimes tiny little small smart moves that we can look at. But I'm going to get into the first 5. So the first one is actually a really, really easy one that almost everybody forgets. And this is to set targets. Now, I wrote a book on scaling, it's available on Amazon, and I had an argument with my co-founder who's a McKinsey consultant. Because I said, look, if we're going to do scaling, we need to have a target. You need to know how many people, how much money, how quickly you want to go there. Because if you don't have a target, you don't know which direction to go in, how fast to go, how much to invest. And he disagreed. He said, look, everybody in business has targets. And I said, fantastic. So what's your target for this project? He goes, oh, I don't have a target for this. Interesting. So now let's look at this. One of the things that I would challenge all of you, whether it is your region that you're helping out as economic development or in your area, is to set yourself some targets. It concentrates the mind. Let's imagine that you would like to increase revenue at your hotel by 20%. Now, at this point then, there's a couple of directions you could go into. You could do a crazy goal or a normal goal. Maybe you set yourself your goal of 5%, because that's easy because you know you're going to do that anyway. Or you could set yourself a goal of 20,000%, because that feels really ambitious. So if it works, you can go on a conference in 2 years' time and say, hey, I have this fantastic goal. The thing is that if your goal is totally unrealistic, this doesn't make you cool, this makes you more of an idiot. So what you should do is come up with a goal, and then just concentrate your mind. Give yourself a little bit of time. When you come up with these goals, there's almost 2 phases to go through. One phase when you come up with your goal is you come up with sensible plans to achieve your goal. And you may realize that it's quite quick. It may give you inspiration to look at your current revenue, your current set of customers, to work out how we could actually make a lot more in this segment. I'd forgotten about that. And once you come up with your sensible plan, then you're allowed to do the crazy plan. To say, well, okay, now that I've realized that I could achieve my goal, how about I do something absolutely crazy and I see if I can double it instead of reducing it, increasing it by 10%. It just creates more ideas in your head. And my advice, so I took my first company public on the stock exchange, only got up to about 8 million euros in revenue. But so what I would do as a business person is that I would take out about 1 or 2 hours every week to sit in a coffee shop and think. Because I realized that thinking is really, really cheap. Executing is really expensive, and if you execute the wrong thing, that's even more expensive. So right now, take 1 or 2 hours and I think. And I look at data first, I then ask some questions first, and that's really big. So first thing then, targets focus the mind. The next thing then is never forget your target customer. I don't know if you can all see this, and like, welcome tourist, we speak English. This is a really, really obvious one, but I'm sure here you fail quite badly. You work out, so now let's imagine, okay, we get our customers from United Kingdom, America, Germany, and we have some from Italy.
Then you walk around with English eyes and you see how much language do we have here that they can actually read. Basic stuff. And I'm not going to go quite as extreme as this. These are all safe for work images that I picked out. I found many more. This is a toilet button is on your backside. You've got milk coffee, tasteless coffee, and strong coffee. Poisonous and evil. And then the no strings attached. This is the French version, was called Sex Friends. The reason why I mention that, I mean, it's a funny way of describing never forget your target customer. If you've done your target plan and you want to get 25% extra revenue and you realize that German tourists who are used to going to Switzerland, but maybe they'd rather get something that's different, then you need to think like a German tourist and get into their heads. Because if you don't, you may lose them, you may not attract them in the first place, you may piss them off. And, as we've talked about with networks, they won't bring their friends in. And as we talk with donkeys, if they say this was a terrible experience, I didn't understand the language, people will follow them and they won't come either. Now, so this then is like never forget your target customer. So again, spend an hour, sit down, you can use some numbers, you can share as industry groups, never forget your target customer, and then you need to adapt to make sure that you make them happy. Oops. Next one, making experiences viral before, during, and after. We looked at the donkey and the following behavior, and we looked at the networks. So one way of looking at, let's say, for all of your businesses, again, this is a prompt for you to think and look at your businesses differently. Let us imagine that every single guest you have can bring you 10 new ones. That's your thought experiment. Every guest that you have, every person going to the restaurant, everyone will bring you 10 new ones. Now, I'm not going to talk about the negative implications, but because we could. If you go there and you have a terrible experience in the restaurant, the service is crappy, the chairs are falling apart, that's also going to spread. Remember, everything can spread. All behaviors can be followed, not just the good ones, the bad ones as well. So what you need to begin to think about is that every interaction you have can be multiplied tenfold, and because those people that come in can multiply, can multiply, can multiply. So what it means is that you need to think about how can you make your things more viral, more shareable. Now there are many ways that people do this. You could be looking at a group of hikers say, we're all going to be going here, and then you have a hashtag so that people can share it, and then they're sharing on their Instagram accounts their wonderful experience of being there. That's a relatively simple way of looking at it. Another way is that I'm in hotels or Airbnbs 220 days a year. I love traveling, it's fantastic. Anybody that asks me to travel anywhere, I immediately say yes. I just have to work out the calendar. But one of the things that I've noticed that I'm often asked for, can we get your email? Well, this is interesting. So maybe I've got a great experience. Now, I might not go back to that place, but I might share it with friends. But usually that email, best case is used to send an invoice. Worst case is used to send me spam for ages. Or, in your case, you don't do anything with the content. So right now then, thinking about how you can make experiences viral before people have had the experience, while people are having the experience, and then after as well, I think is another small, smart move for you guys to make. And next one is groups and associations. Rather than finding, I don't know how much effort people make here to encourage, let's say, groups of doctors in the medical profession to go in. But I do know from Vienna, and speaking to some friends there, that their average spend per guest is around €1,500. They spend dramatically more money than the average guest. In addition to that, there isn't one of them, there's 50 of them, or 90 of them. So again, I don't know if you look at your numbers or if you look at your own businesses, how much you go for event marketing. Now, maybe you're really happy. It might be much happier if you have 4 medical things coming in through every week as well. And that could be insurance, it could be technology. You think, oh my God, well, how on earth can we get to them? Everybody exists in networks, and people that are in networks need to go to places to find information. So I'm pretty sure that the great, the good of tourism in Slovenia
is kind of in this room and has been in this place or this set of places this week. Would that be fair? Which means that if you wanted to reach out to anybody in the tourism industry in Slovenia, you would have just had to sit in the middle and, let's say, do a talk or go around meeting people. The same will apply for these other associations. Now, the association business is very, very active. So I was at the Association World Congress in Vienna earlier this year. And so there is a huge market around marketing targeting to associations. Sometimes you need to have it planned in the long term, because very often for the large associations, for their conferences, they're booked maybe 2 years in advance. But this is something to build up awareness, and you can do this quite quickly. But it can give you larger numbers of paying people, again, quite quickly. So that's number 4. And then number 5 is add on thoughtful extras. So let's say that the consulting academic technical term for this is adjacent markets. So things that are next to what it is that you're doing, but to thoughtfully work on how you add on stuff. So this is a company called Rustikai. So it's a very, very successful boutique hotel business based in Spain and Latin America. And it's hotel bookings. So they do sales and marketing to get people from Latin America, from the US, from Europe, and China to go book. And they began to think, okay, how can we get extra revenue from our business? One of the things that they've done is that they realize that they do have corporate clients. Again, this is spend some time thinking about people that are booked, and they realize that they have corporate customers. They came up with the idea of incentive marketing. So a lot of corporate customers, and if any of us as employers, we could either give our employees a pay rise, could do, or we could give them some kind of gift or giveaway that they really, really value, which costs us less than a pay rise. But so right now, one of the things then is incentive marketing, let's say, can give rewards for salespeople, to say, well, okay, if you sold in the top 10%, you get a free trip anywhere in the world. And this is where they came up with the gift package. So this, pretty much what this company has been doing, is that they've now packaged up, let's say, stays or offerings at their places. And then, so they're not just selling the stay, but they're selling the gift card to also have a stay. They've worked out then that, let's say, some men would like to give presents to their, whatever, within a couple, one of the couples wants to give a present, the other couple has really strong demands about what the present should specifically be. I don't want to make a difference between men and women, but... So right now then, what they realize, well, okay, maybe that I won't just say, hey, I booked us a fantastic holiday to Seville, we're staying in this place. Instead, this buys the option to say, we're going to stay in a fantastic place, we could choose this together. But I've at least made the offer. So right now then, what they did is they did adjacencies. They said, what market are we in? And in this case, it's hotel booking with an online property, with an online business. And then they thought, what things could we do that is next to our current business, that leverages our customers, our knowledge, our IT, etc., that can generate profit quickly. Now, another thing that they did, particularly if you have some element of your product that is digital, is they tested it out. One attitude that I find, I think, if we look at this, remember this sort of whole new perspective, this new way of thinking, I do see there's a difference between old thinking and new thinking. We can see this in the world of old thinking. We can have an argument for 6 months about whether we should do this thing. You could just imagine for this hotel business, arguing for 6 months, people won't want it, they won't like it, how much will they spend? Argue, backwards, forward. 6 months of potentially totally wasted time. Another approach, though, would be to say, look, I don't know if anybody wants it, so I'll put up a web page and we'll see what happens next. The new attitude of doing things is much more about testing things out as quickly and as cheaply as possible, sometimes within 30 minutes, so it takes you less time to do the work than it does to argue about it, to see if it works. Now, I know that you guys, the Slovenians don't seem to ask very many questions. It is what it is. But I'll give you a little sort of thinking test for you all, okay? So I'll use up my question time to give you a little sort of way of thinking. Because what we're going to get into is how do you test things? How do you question yourself?
How do you know that you're right with your assumptions? And so I'm going to give you all a little challenge right now. And this is called the Donald Trump test. And the test for you all right now is, when did you believe that Donald Trump would become president of the United States? How many of you still don't believe it? How many of you thought that he would be president the first day that he announced his candidacy? How many people thought that he would be president when Brexit happened? A lot of people thought that. The reason why I'm sharing this with you is that I've been doing a lot of work around mental models, ways that we see the world. Because what happens, and I've called it sometimes the Davos consensus, because you have this big conference where everybody goes to, they agree what's going to happen in the world, and within 2 weeks they're proven totally wrong every single year. And this has just freaked me out, because you have a whole bunch of really smart people coming up with really dumb things every single year. And it turned out, and Donald Trump then gave me the inspiration for this, thank you Donald, wherever direction we should look in, probably down there. But what I realize is that with this Donald Trump thing, it reveals that we all have a mental model about how we see the world. We all have a set of assumptions in our head about what is important. Now, we don't know that we have a mental model, because very few of you, or very few of us humans, have spent time extracting our own mental model. And because we don't know we have a mental model, when something happens that we didn't expect, you lose a big customer, or Donald Trump becomes president, because we don't have a mental model, or we don't know that we have a mental model, we still keep using it, even though it's broken. And we go back in time, try to understand what happened with the mental model that we don't know that we have, that is broken. And so we come up with logic. So let's say Donald Trump won because all Americans are racist. Yeah, that must be the answer. Americans hate women. Yeah, that must be the answer. Because that's what your broken mental model might tell you. But it's likely to be wrong. And because we never challenge our mental model, because we don't know what our mental model even is, we never improve it. Now, there are ways of improving your mental model dramatically. Because what I found then is that if we take, let's say, something that you're doing now, where you can see an outcome in the next week, 2 weeks, 4 weeks, you can write down like what you think is going to happen and write down your assumptions why. Now, you may be completely right. We don't know this yet. But you write down your assumptions as saying, if we put up this website for gifts, I believe that not a single person will click on it. And my assumption is that people don't care about gift cards for hotels. Okay, so we've got an outcome, 0, and a reason why nobody cares. And then you wait for a couple of days. Now all of a sudden we had 50 people on it, like, interesting, my result was wrong, whole area. I think there's a lot of what you'll be doing. You can make a tremendous difference in your businesses now by rethinking what you're doing with a fresh set of eyes. So with that, and just draw a few conclusions together, it is possible to do these small, smart moves. You don't need to have these grand, multi-million-dollar plans, multi-year plans. Many of the things that, let's say, your competitors are doing aren't very big. They're thoughtfully constructed, carefully designed. Sometimes it's an accident, sometimes it's copying other people's stuff, but you can do these small, smart moves to make a difference. And what's nice about it is that once you make a couple and they begin to work, you gain confidence that you can do more and more small, smart moves. The next thing is that you have tremendous assets here. You really can leverage what you have, and you just have to change your mind, change your thinking style to get your head around it. You do need to get your heads get into your customers' heads to understand what they want, see things from their eyes. I think it appears as though probably have a producer's attitude, like we have this thing, people should experience our thing, and if they don't enjoy it, it's their fault. But I think you'll get a much, much better experience if you get into the minds of others and then see things through their eyes. And so, and yes, don't forget the donkeys. Remember the donkeys, remember the networks. And with that, I'd like to say, Fala, thank you very much. And please stay in touch any way that I can. Thank you. Thank you, thank you. Hvala, Mark. Thank you. Čista ta zadnja stvar, ki je Mark omenil, assumption pa testiranje. Točno s tem se ukvarja 18 ekip, kot rečeno, v Kranjski Gori, še zdajle, videli bomo pa popoldan po coffee breaku. Zdaj pa nadaljujemo. Zdaj, Mark je nam dal kar ene par idej, kako bi lahko ene zadeve pospešili, štartali, scalali.
In naslov naslednjega panela je od ideje do neverjetnega. Zbrali smo ene par zgodb, ki so dejansko šle od ideje, dejansko iz nič, do nečesa, na kar zdaj lahko ponosno gledamo, kar so v redu zgodbe. Tako da bi zdaj jaz kar povabil na oder Saša Arsenoviča, Nataša Potočnik, Evo Kelih, Bogdana Capudra in pa Gorana Kausa. Saša tlele, Nataša zraven, Eva Bogdan, Goran živ. Kar zraven bom jaz tlele. Kako smo si zamislili tale panel? To zdaj ne zgleda dobro, ker gre ful ljudi ven. Najprej bomo naredili tak uvod, kjer bojo v zadju slike, pa bolj ali manj dodelana zgodba njihovih predstavitev, potem bomo imeli pa na koncu malo pogovora. Jaz imam nekaj vprašanj, predvsem si pa želim vprašanj z publike. Imamo tukaj hosteso za mikrofonom, tako da porabili bomo cirka 1 uro, čeprav smo večkrat že overtime. In začnemo kar, beseda je tvoja, tlele mikrofon. Lahko kar tegale. Hvala, Matej. Hvala za povabilo. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala vam tudi za vašo radovednost. Izziv je bil velik. Mikrofon dela, ok. Pred vami se bo zvrstile slike, bolj ali manj enih prenov in dajanja vsebin zgodbam, nepremičninam, ki so bile pozabljene. Ampak moja zgodba je v resnici druge in mislim, da je tudi naša zgodba turizma druge. Slovensko, se pravi, važen je gost, njegovo počutje, moramo ga imeti radi, ljubiti, ne rabimo vsakega, ampak ok. Torej, gostoljubje, gost. Želimo si, da gost dobi eno celovito doživetje, da je na koncu zadovoljen, veliko nam pomeni njegov nasmeh, radi malo provociramo in to z namenom, da v našem gostu zbudimo radovednega otroka, torej velika skrb je na dizajnu, na interjerju, na presenečenjih, ki vodijo k temu, da gost pozabi svoje vsakodnevne skrbi, položnice, obveznosti in pride v svet, ki ga je poznal nekoč. Kadar nam to uspe, lahko z gostom vzpostavimo pristen odnos in to je želja. Se pravi, celovito doživetje, razen produkta, razen servisa naših pridnih zaposlenih, je tukaj še dizajn. In mi smo črpali ideje iz pozabljenih nepremičnin, jaz jim pravim speče princeske, in jim z dobro prenovo vdahnili tudi raznolike vsebine. Ker to že nekaj let traja, je nastala kar ena paleta različnih brendov, od Rožmarina, Steakhausa, La Pizzerie, po novem hotela Maribor, ki dobi kmalu Garden Rooms, in še nekoč, če boste nas pridno obiskovali in boste z nami zadovoljni, v bodočnosti še Žički dvor. Je ena taka princeska. Kaj pa mene v bistvu vodi? Verjamem v sanje, verjamem, da so sanje začetek ustvarjanja, se pravi, ko enkrat ideja je že zelo blizu tega, da bo enkrat realizirana. In verjamem še v nekaj, to je v trajnost. Sposodil si bom eno misel, da kdor sadi drevesa, zavedajoč se, da ne bo sedel v njih senci, je začel
razumevati smisel življenja, k temu pa bi dodal nekaj, da lahko mi uživamo v rasti tega drevesa in da imamo pravico trošiti ali uživati sadove, ki jih to drevo da. Torej, želim si, da ustvarimo na destinaciji Slovenija ali pa najprej Maribor, ker tam ustvarjamo zaenkrat pogoje, da bo Maribor friendly home, to je naš nov brand, torej da bo mesto Maribor postalo prijazno našim gostom, s tem verjamem, da bo prijazno tudi nam, da bomo se mi s tem ohranili na destinaciji, na kateri živimo in da bomo s tem omogočili tudi, da bodo naši potomci še naprej lahko živeli z ponosom tukaj. Tukaj bi dodal še samo eno stvar. Dali so nam v glavo zadnjih par let, da moramo nekaj prodati, da bomo potem uspešni. Mislim, da je to čisto narobe. Mislim, da moramo se zavedati tega, da ko nekaj prodamo, tega nimamo in da smo sami sebi sigurno boljši gospodari. In želim si, da smo ponosni na to, kar imamo, da skušamo najti še čim več zgodbic in jih narediti trajnostne, tako da bomo ostali tukaj lastniki na svoji zemlji. To je to. Ja, ni še to. Čeprav se bom potrudil gospodu Golobu pomagati, da bomo prišli nazaj v časovnico. Maribor Friendly Home je odgovor na, zdaj pa gremo malo bolj na poslovno plat, na razvoj hospitality gospodarske panoge, se pravi in v okviru tega kulturno-gastronomskega turizma. In to je pri nas zapisano z veliko začetnico: kultura, gastronomija, turizem. Ta razvoj gre naprej in ta brand Maribor Friendly Home nam bo in nam že pomaga dvigniti neprepoznaven Maribor kot destinacijo v svetu. In ko dvignemo prepoznavnost, je naslednji korak, da pritegnemo gosta k nam, in ko enkrat tukaj se vrnemo na začetek moje zgodbe, nam mora gost pomeniti največ, zato da se bo pri nas dobro počutil in se seveda vrnil. Če pa tega namena nima, pa naj vsaj vsem svojim bližnjim pove, da se je imel pri nas fajn. In če bomo si tega želeli, mislim, da nam bo uspelo. Hvala za vašo pozornost. Hvala, Saša. On je pobudnik, začetnik, lastnik vseh teh brendov, teh novih zgodb v Mariboru, ki so nastale v zadnjih letih. Smo se jih zdaj malo pogledali. Nadaljujemo z naslednjo zgodbo, sicer zgodba Escape Roomov Enigmarium. Nataša Potočnik. Jaz bom kar ostala, da vas malo grejem, pa da sebe malo grejem. Lahko začnem z vprašanjem, kdo od vas je že odigral Escape Room igro? No, me veseli. To pomeni, da lahko mičkam skrajšam, kaj Escape Room igra sploh je. Vse bom pa poskusila povabiti, da pridete, da vas prepričam, da to ni nič strašnega. Torej, klik. Kaj je Escape Room igra? Je zabavna igra za 2 do 5 igralcev, kjer vas odtrgamo od računalniških monitorjev in spravimo v resnično sobo z resničnimi prijatelji in z zelo raznolikimi izzivi, kjer bo vsak prišel na svoj račun, nekdo malo več logike, nekdo nekaj najde, skriti predmet, mogoče fino motorika. Seveda imamo tukaj tudi naše prijazne game masterje, ki vam lahko pošljajo namig. Cilj je, da rešite neko nalogo, rešite svet in pobegnete v roku 1 ure. Seveda z navdušenjem, z majčkim adrenalina in z zavedanjem, da sam mogoče to ne bi zmogel, ampak da smo s sodelovanjem boljši. In o sodelovanju bom danes kar veliko govorila. Skratka, potem, ko smo odprli oziroma kreirali prvo povsem izvirno sobo v Ljubljani, smo danes
preko igrifikacije v turizmu prišli do tega, da smo pravzaprav trendsetterji tega področja, kar v svetovnem merilu, pa da se ne bi hvalila, vam bom potem kasneje povedala, kaj vse to pomeni. Strašno sem vesela, da se je naš prvi projekt razmišljanja out of the room. Veste, noben noče biti zaklenjen v sobi več kot 60 minut, pa tudi mi nismo hoteli biti zaklenjeni v našem konceptu. Zato smo hitro začeli razmišljati, kaj lahko naredimo drugače, kje smo lahko bolj kreativni, kje smo lahko drugačni. In prav tu v Kranjski Gori je zrasel naš prvi projekt, ki je drugačen, to je bil Escape Igloo iz pravega snega na smučišču. Prinesel nam je nagrado Snovalec, ampak tudi mnogo več idejo, da lahko naredimo nekaj drugače. Tako da zelo hitro so prišle naše prve sobe, ki so povezane z resnično zgodovino. Recimo v Zagrebu nismo bili prvi na trgu, ko smo se odločili odpreti escape room. Rekli smo, kje smo lahko drugačni? Poiščimo eno resnično zgodbo iz zgodovine in jo prenesimo v igro. Našli smo Barico Cindek, resnično osebo, ki je živela tam nekje v srednjem veku, bila je obtožena čarovništva in bila je edina ženska, ki je uspelo rešiti se te obtožbe. V naši sobi potujete v srednji vek s časovnim strojem, zveste zelo veliko o življenju v tej temačni dobi, hkrati pa tudi, kako se je Barici uspel rešiti. To je skrivnostni primer zagrebške čarovnice. Podobno sobo imamo blizu vašega Rožmarina v Mariboru in tudi v Ljubljani gredo vse sobe zdaj v tako smer. Ne omenim samo našo zadnjo sobo v Laškem, eno čudovito sodelovanje prav z Stik Laško. Gre za sobo, ki je bila narejena v isti hiši, kjer je bil zvarjen prvi vrček piva. Jasno, soba je na temo pivovarstvo. In še nekaj v tej sobi pridejo na račun prav vsa čutila, tudi okušanje, tako da zelo zanimiva soba. Pa tudi zveste nekaj novega o starih stvarih. Če govorimo o igrifikaciji, igrifikacija to pomeni, da vzamemo elemente igre in jih dodamo na mogoče neko obstoječo kulturno ali zgodovinsko dediščino. Zato je nastal naš igrificiran mestni sprehod, temu več ne moremo reči escape room, ker je pač outdoor pustolovščina, ima pa elemente escape room, to je 7-krat zaklenjena knjiga. Ko rešite prvo uganko, se vam odpre ključavnica, se odpre naslednji list, na njem vas peljemo nekam drugam v mestu, zveste je mogoče majčkeno manj znan delček mestne zgodovine, vse skupaj je seveda zapakirano v zabavno zgodbo in tako rešujete uganke. In si ogledate mesto na povsem drugačen, doslej še neviden način. To je super ideja tudi za večje skupine, se lahko ekipe razdelimo v skupine po 5 in imamo tako tudi do 100 ekip, ne, do 20 ekip hkrati, do 100 udeležencev. Igro lahko igramo v Ljubljani, Mariboru, Laškem in Zagrebu. Ko govorim o igrifikaciji, verjetno vsi veste, da število tujih turistov narašča, ampak število obiskovalcev v muzejih, tujih obiskovalcev v muzejih pa ne narašča. Danes se morajo muzeji za svoje obiskovalce boriti z drugimi takimi zabavnimi aktivnostmi, med njimi smo tudi mi escape roomi in evo, spet sem zelo ponosna, da smo danes prav tukaj, zato ker prvi igrificiran projekt je nastal v Planinskem muzeju v Mojstrani. Prejeli so star bivak, ki je bil pač namenjen, da bo muzejski eksponat. Lahko bi ga samo postavili, to bi bilo dokaj dolgočasno, veste. Turisti si želijo biti aktivni, ne samo nekaj videti, ampak aktivno sodelovati. Zato je Planinski muzej prišel na idejo, da bi to igrificirali. V čast mi je, da so povabili nas. Pod temle bivakom, ki ga vidite, so vkopani ladijski kontejnerji, v njih pa poteka zgodba. Vi ste v gorah, zajela vas je nevihta in čakajo vas 4 napete planinske preizkušnje, da si lahko sploh rešite v bivak in si ga ogledate na ta način. To je zagotovo pravi recept, da boste prišli navdušeni, da tega ne boste pozabili in boste tudi drugim povedali, kaj ste doživeli. Ja, pri igrifikaciji smo pač, se mi zdi, dobili šele krila, tako da smo naredili prvi escape projekt, Escape Castle v Svet Vinčena tu pri Pulju.
Tudi to je eno zanimivo sodelovanje. Mestna občina Svet Vinčenat je vedela, da pravzaprav z dodajanjem nove vsebine eni zgodovinski dediščini lahko oplemeniti ne samo zidove tega gradu, ampak tudi prinese življenje celi vasici. To je zelo zabavna igra, kjer odkrivamo resnično zgodovino in legende, ob tem se pa izvrstno zabavamo. Čakajte, da se vrnem še. Tukaj bi rada samo povedala, da bo v novembru na Ljubljanskem gradu živel naš nov projekt igrifikacije, v katerem bomo reševali ljubljanskega zmaja in da se silno veselimo. Kakšna je naša vizija za prihodnost? Sodelovanje. Absolutno sodelovanje. Mi sodelujemo, vidimo v sobi, kako smo boljši s sodelovanjem, zato sodelujemo tako z drugimi ponudniki naše escape room storitev, kot seveda sodelujemo tudi interdisciplinarno. Povezali smo se z znanstveniki, do zdaj smo sodelovali že v 2 znanstvenih raziskavah in na osnovi tega je tudi nastal projekt skupaj z profesorjem dr. Tomažem Kolarjem iz Ekonomske fakultete, to je Escape Workshop, kjer se pravzaprav v izkustveni delavnici lahko naučimo, kako z elementi igre oziroma igrifikacije, igrologije, kakor hočete, lahko izboljšamo tudi timske kompetence, tako da zelo vabljeni. Pa mogoče bi lahko naredili še kakšno delavnico na temo igrifikacije v turizmu. Naš recept, tukaj se je malo pokvaril slajd, naš recept za kreiranje 5-zvezdičnih doživetij, za 5 zvezdic na TripAdvisorju pa je tak. Avtentična zgodba, se pravi, poiščemo eno zgodbo iz lokalnega okolja, lokalne zgodovine. Skrbimo od A do Ž za cel game flow, za dramaturgijo. Seveda, vse, kar naredimo, mora biti originalno. Ne strinjam se, da kopiramo, mislim, da ni prav, da kopiramo izvirne stvari, iščemo in to kreira tisto nepozabno doživetje, ki bo viralno in ki bo Slovenijo postavili na vrh kot najboljšo escape destinacijo. Hvala. Hvala, Nataša. Samo prezenter mi daš. Zdaj smo nekako na polovici te uvodne runde. To so seveda posredno ali pa neposredno predstavitve teh offeringov, teh blagovnih znamk, ponudbe, ne. Kar pa hočemo doseči s tem panelom, s tem dogajanjem tukaj na forumu, je vam dati idejo, mogoče inspiracijo, navdušenje, da bi take in podobne stvari v čim večji meri tudi vi počeli. Seveda zbrano je bilo tako nekako, so bile zgodbe, ki sodijo ali grejo v tisto smer, kamor gre pač tudi ta naša strategija, o kateri je zdaj že govora 3 dni, ne? Se pravi, bolj high-end, bolj 5-zvezdična doživetja, boljši experience na koncu za gosta. V to zagotovo sodi seveda tudi Garden Village. Bogdan, Eva. No, najprej en lep pozdrav. Jaz upam, da je marsikdo že bil pri nas, če pa niste bili, vam pa danes mislim, da po predstavitvi siguren še kakšnega privabili. Zdaj, moj del bo v bistvu bolj, kako se je vse skupaj sploh začel, kaj je bila ta naša ideja, zgodba, ker tudi naslov je nekako od ideje do neverjetnega, tako da res prikažemo, kako je vse skupaj potekalo. Zdaj, začetki so v bistvu bili od mojih staršev. Imela ste eno hitro rastočo podjetje, ki je v bistvu presegal vse meje in stresa in časa. In sta videla, da se oddaljujeta in od družine in od te narave, ki je v bistvu v Sloveniji precej, pa je nekako potem niti ne opaziš več. In glavna ideja je bila, pojdimo nazaj k naravi. Naš rezort je v bistvu tako se začel, da smo videli to zapuščeno vrtnarijo, ki se je takrat prodajala. Zdaj tlele lahko vidite. Tole naprimer je sama lokacija vrtnarije, 200 metrov od Blejskega jezera, kar je že en velik plus, glede na to, da je Bled res ena boljših, bolj modernih zdaj destinacij, najbolj obiskanih tudi v Sloveniji. Je pa zelo turistično oblegana, se pravi, naš rezort si pa
je bil zamišljen tako, da je mir, da si pridejo dejansko ljudje spočiti. Ker v tem času, ko sta imela podjetje, sta pač tudi spoznala precej različnih ljudi, precej direktorjev, ki so imeli v bistvu iste težave in so želeli tudi nek oddih, in ko se greš ti na počitnice, si želiš dejansko spočiti, ne pa da greš nek turističen kraj, kjer je na tisoče ljudi in to doživljaš v bistvu tudi v samem podjetju. Tole je bila vrtnarija. V bistvu zgleda res precej zanimivo. Je pa tako, da je bilo to en bolj sončnih krajev na Bledu. Se pravi, ta vrtnarija je včasih oskrbovala tudi Titovo vilo in je v bistvu res tista ideja, tista osnova, to smo želeli pol tudi obdržati. Se pravi, ta narava, ki je vrt, zemlja je bila rodovitna, sonce je v bistvu čez cel dan in res si v bližini samega jezera. No, naslednji slajd, takole potem zgleda vasica na tem področju. Ne. Osnovno stavbo smo obdržali, kjer je recepcija, postavili smo pa te glamurozne šotore. Želeli smo tudi priti čim bolj v bistvu v neko samozadostnost. Ne. Zdaj tlele bomo vmes, vam bom premiknila še malo teh slik, kako je potekala gradnja. Smo si želeli vse narediti v teh naravnih materialih, se pravi les, kamen, voda, imamo res čist zrak in potem seveda rastlinje, sadje, zelenjava, ki rastejo v bistvu čez celoten rezort. Se pravi, na tem delu, kjer je bila vrtnarija, smo ohranili vrt in namenili to vsem gostom. Se pravi, vsak, ki pride k nam, ki je v rezortu, si lahko samo trga sadje, zelenjavo in to kljub temu, da je danes nam dejansko to nekako samoumevno, večina Slovencev ima nek svoj vrt ali pa saj smo že kdaj odtrgali malino iz grmovja, ampak recimo iz tujih držav, iz Združenih držav Amerike so ljudje, ki prihajajo iz velikih mest, ki jim je to čist nekaj novega, čist nekaj posebenega. In to je v bistvu tisto doživetje, ki je pol dodana vrednost, ki naredi to zgodbo v bistvu v celoto. S tem smo dejansko dosegli to, kar smo želeli, se pravi, da smo dodali ljudem tisto, kar so v bistvu pozabili. Zdaj tole pa spodnji del rezorta, tista vrtnarija, tam smo postavili gramorozne šotore, je ostala nekako podobna, kot je bila. Ta predel je pa v bistvu gost do potoka, ki teče iz jezera in gre skozi naš celoten rezort. Se pravi, v tem našem rezortu ves čas slišite tudi šumenje vode, ptice, razne divje živali, ki se potikajo po rezortu. In takole je pa v bistvu nastal potem tale naš spodnji del. Ne. Tukaj so pa hišice na drevesu, naredili smo šotore na pomolu. Želimo tudi obuditi nekako ta zdraviliški turizem, ki je bil včasih Riklijeva ideja, tudi knajp, bazene, refleksna masaža in ves ta rezort je v bistvu res v lesu, tukaj je ves čas tudi senca in je nekaj posebnega. Ne. Tole, na primer, se pokaže, kako se lahko z eno dobro idejo spremeni eno takole staro stavbo v neko kurišče, kjer je danes res v bistvu veliko pomena, meni to v bistvu še največ pomeni tudi zato, ker se gosti dejansko lahko družijo med sabo, si izmenjajo informacije in danes v bistvu tudi takole, če si predstavljate, da si nekje v Bognu, nekje v ambientu, jaz mislim, da je tudi veliko več novih idej, veliko lažje se pogovarjaš, veliko hitreje dobivaš neke nove inspiracije, kot da sediš pač nekje v vrsti in poslušaš nekoga na odru. Tole je tudi še gradnja restauracije. Najprej je bilo v bistvu mišljen samo kot zajtrk, za zajtrke, da naredimo nek podobno rastlinjaku, potem smo se odločili, da naredimo kar restauracijo, da bojo gosti lahko noter tudi imeli kosila, večerje. Obdržali smo ime vrtnarija, se pravi, restauracija se imenuje vrtnarija in njena filozofija pa je iz vrta na krožnik. To je v bistvu tako, mi imamo svoj vrt, smo tudi še povečali nek del vrta, imamo izjemnega vrtnarja,
ki je zasadil celoten rezort z raznoraznimi sadjem, zelenjavo, po biodinamiki, po permakulturi, brez kakršnega koli pesticidov in raznih teh kemikalij, ki se danes uporabljajo. In dejansko vrtnar prinese v restauracijo ali pa grejo kuharji tudi velikokrat sami na vrt, naberejo zelenjavo, sadje, prinesejo vam, pripravijo in postrežejo na mizo. Mize so prekrite s travo, tako da je tudi še neka posebno doživetje, no, da dejansko dobiš na travi postreženo večerjo. Takole izgleda restauracija, skozi restauracijo se tudi vije potok, tako da je res skozi celoten rezort vse ti tri elementi, ki imamo, povezujejo. In tole smo videli še biotop, ki smo ga tudi zgradili, v bistvu tako narejen, da ga čistijo rastline, ni dodanih nobenih kemikalij. Sicer imamo pol spomlad tudi kakšne žabe, pa kaj taga, ampak načeloma je to tudi ena dodana vrednost, predvsem za otroke, ker, kot sem rekla, v bistvu smo želeli, da se povežejo z naravo in da se povežejo tudi med sabo, predvsem družine, ne. Tega se mi zdi, da danes precej malo starši se v bistvu ne ukvarjajo več toliko z otroki, kot so se včasih. In to, da jim dajo neko doživetje, da vidijo, ne vem, žabo, da se lahko igrajo z živalimi, divjimi, ne samo tiste v kletke, ki jim doma pripravijo v sobe. So pa zato tudi vse namestitve dejansko zasnovane nekako tako, da so za družine. No. Večinoma je za 4 ljudi, hišice na drevesu so predvsem ena taka posebno doživetje in za odrasle in za otroke, čeprav rečemo, da je bolj za otroke to, ampak jaz mislim, da odrasli še skoraj bolj uživajo, sploh na te avanturistični mreži, na teh nekih neizpolnjenih sanjah, ki si mogoče ne priznamo, da si želimo tudi nekaj takega doživeti. Tole je kratek, mislim, v bistvu tloris našega rezorta. Ta zgornji del so te glamurozni šotori z vrtom. V bistvu imamo 4 različne tipe namestitev in je res taka raznolikost na zelo majhnem področju. Se mi tudi spominja kot nekako na Slovenijo, ker imamo res raznoliko, od gora, morja do vinogradov, na zelo majhnem prostoru. Mi imamo tukaj tudi v bistvu od teh šotorov, hišk, manjših šotorov, reke, apartmajev, tudi restauracije svojega vrta. In smo tudi v bistvu želeli se vkomponirati v to zgodbo, kamor gre turizem, kamor gre Slovenija, v to neko pravlično deželo, nek tak rezort v bistvu za turiste, kjer se lahko spočijo, kjer spoznajo in v bistvu to zeleno, aktivno in zdravo. Zdaj bom predala besedo še mojemu kolegu, ki je pa v bistvu tudi precej zaslužen, da je ta ideja, ko je enkrat zaživi, ko imaš neko infrastrukturo postavljeno, še ni to, ne. Lahko je vse lepo in prav, ampak brez nekega servisa, brez ljudi, brez neke dodane vrednosti in brez tega, da jim predstaviš gostom to dejansko, kar imaš, tudi ne more vse skupaj funkcionirati. Tako da bom povedal pa mogoče še nekaj več o tem, kako je to dejansko ratalo nekaj neverjetnega. Ok, hvala Eva za besedo. Tako kot je že Eva omenila, jaz mislim, da se bomo kar večina strinjali, da pravo delo se začne s prvim dnem po otvoritvi. Tak rezort mora zaživeti, mora biti poln. Vemo, da smo odvisni od sezone, recimo odpremo 1. aprila, zapremo 1. novembra. Velika pridobitev letošnja je ogrevanje, vsi glamurozni šotori in hišice na drevesih imajo talno gretje, tako da če si predstavljate, da tudi v teh septembrskih dneh ni bilo hladno našim gostom. Dejansko pa moram reči, da za nas zelo pomemben, če ne kar najbolj pomemben je ta servis, da se gostje, ki si danes želijo doživetih in pa nepozabnih počitnic, ki so jih preživeli izven ustaljenih turističnih namestitev, v hišici na drevesu ali pa v glamuroznem šotoru, se želijo tam slikati. Želijo te slike podeliti s svojimi prijatelji, s svojimi sodelavci, družino, odkoder prihajajo.
In Garden Village je en lep primer tega in dejansko žanjemo velike uspehe. Lahko se pohvalimo, da v Ameriku z kar dodano vrednostjo cena 350 € na noč dosegamo neverjetno dobre reviewje na Bookingu in TripAdvisorju, kar pomeni, da so gostje dejansko dobijo tisto, kar jim ta lepa fotografija tudi ponudi. Zdaj, ne smemo pozabiti, da so otroci pomemben del pri odločevanju in nakupu počitnic, zato imamo v rezortu njim namenjen kar dobršen del, od igral do raznih doživetij in soustvarjanja in vzgoje zelenjave. Tukaj vidimo recimo notranjost hišice na drevesu. Dejansko drevesa rastejo skozi hišico, kar se vidi tudi v mesecu maju, ko ozeleni drevo nad mizo, v zgornje nadstropje vidiš dejansko zeleno listje. Z majhnimi dodatki smo gostom pričarali, bom rekel, neko slovensko domačnost, na mizo postaviti jabolk, povedati gostu, ki pride iz oddaljene dežele, da je star slovenski pregovor eno jabolko na dan od žene zdravnika stran. Skratka, takšne malenkosti, cukre, da se gost od prihoda do odhoda pri nas počuti resnično zaželjen in pa spoštovan. Tukaj vidimo, imamo 2 apartmaja v nekem takem alpskem stilu z džakuzijem. Seveda nismo pozabili tudi na wellness ponudbo, masaže in savne. Savna je zasnovana na modelu nekega ptičjega gnezda, obdana z vejevjem, tako da dejansko tudi tisti pari, ki si želijo nekega oddiha, naj povem, da povprečna doba bivanja pri nas je 3 dni in to bomo še podaljšali glede na naš razvoj in pa željo podaljšati to dobo bivanja. Naj povem, da zaposleni so pri nas res na prvem mestu, veliko delamo z njimi, motiviramo jih, ampak ne samo skozi denar, ampak tudi skozi zgled, skozi pomoč, mentoriranje. Včeraj smo slišali, da si mladi ne želijo več nekega šefa, ampak si želijo mentorja. Jaz moram reči, da to, kar poslušamo včeraj, danes mi že živimo in tudi ZAZ, zelena, aktivna, zdrava, mi to smo, kot je že Eva prej povedala, z vrta na mizo, z dodano vrednostjo vodenja naših gostov, brezplačno po rezortu, da dejansko v času bivanja pri nas začutijo, da tisto, kar obljubljamo z vrta na mizo, tudi živimo. Skratka, ne biti dvolični pri svojem delu, delajte s srcem, delajte z ljubeznijo, predvsem pa, če ne radi opravljate svojega dela z gosti, z ljudmi, na svetu je še veliko drugih delovnih mest. Pejte naprej, dajte priložnost nekemu mlajšemu osebju in resnično uspeh je zagotovljen. Eden izmed naših vrtov je kar na strehi naših servisnih prostorov, kjer bomo letos dokončali tudi rastlinjak, zato da bomo lahko 1. aprila, ko odpremo, dejansko že imeli svojo svežo zelenjavo in ne šele potem maja. Skratka, izobraževanje tudi naših gostov, kako se vzgaja zelenjavo in sadje. Za konec pa še uživajte v minutni predstavitvi filma Garden Village Bled in hvala za pozornost. Zdaj, glede na to, da ste si mečkaj več časa vzeli, ko smo planirali, bi tale filmček preskočili zdaj. Se strinjate? Ne bi? Morana se videla to zdaj. Bom pa absolutno filmček, bom pa povedal. Kar damo filmček? Je že? Rečem.
Jaz vedno rečem, da karkoli se dogaja gor na odru, ni samo sebi namen, vedno služi to občinstvu in če občinstvo hoče, absolutno. Vmes ste se vedno verjetno opazili, da sem jaz dosti na telefonu, to ne zaradi tega, ker bi se dolgo časa pa se z nekom dopisoval, z organizatorji usklajujemo, ker nam je mečkena agenda ušla po minutah že pri štartu in tako da bomo ta del za tem panelom malo preskočili, kar pomeni, da imamo zdaj tukaj dovolj časa. Ne? Nadaljujemo, se pravi, rekli smo, da te zgodbe predstavljamo zato, ker si želimo, da bi bil impact, da bi nekaj podobnega počeli, ne? Se pravi, delimo te best practice. Zdaj obstaja seveda tudi drug vidik tega, ne? Če več ljudi začne početi podobne stvari zelo blizu tam, kjer ti počneš, je potem to lahko malo problem. Ne? Tega se bomo dotaknili. Tudi, najprej predstavitev. Goran. Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj se bomo malo preselili v dolino reke Soče. Tako da mogoče jaz bom ostal, glede na to, da sem bil v aktivnem oddihu nekako, tako da mogoče par besed, kar se uvoda tiče. Mi smo sicer bili kot podjetje ustanovljeni že kar nekaj časa nazaj in sicer z namenom vzpostavitve neke poletne turistične ponudbe. Tisti čas je bil razvit rafting na reki Soči, nekako postavljen na trg v vseh teh letih, pa smo nekako iskali nove aktivnosti, ki bi obogatile turistično ponudbo naše doline. Tako smo vedno iskali zanimive lokacije, kjer bi rekel, neka ponudba predvsem adrenalinskega oddiha bila popularna, zanimiva in seveda tudi taka, ki bi privabljala širšo množico obiskovalcev. Že rekel, v prvem pogledu nam je prišla nekako v ospredje ta dolina reke Učje, to je, rekel, tretji povirni krak reke Soče, pritok reke Soče, z zelo ekstremnimi karakteristikami, prepadnimi stenami, dejansko, bi rekel, tudi največjo količino padavin, tam pade 4 metre padavin, dejansko, ne, če rečemo v Ljubljani metr, letna količina, tam 4 metre, ne, tako da bi rekel, so ti vodotoki zelo ekstremni. Sveda po drugi strani je pa to območje, ki je zavarovano območje z veliko zaščitemi naravnimi vrstami, tako da po drugi strani pa za bogato kulturno dediščino. Vse vemo, da pa jeklenice v našem območju imajo že dolgo tradicijo, to so, bi rekel, naši predhodniki uporabljali predvsem za spravilo sena, lesa. Življenje na tem območju je bilo seveda v preteklosti precej težko, precej zahtevno, tako da so se pač ljudje mogli znajti. To območje je seveda posejano s starimi hlevmi, tudi z ostankami starih jeklenic, ki so nekako nekatere tudi še v uporabi in seveda vse to skupaj smo potem mi nekako potegnili neko celoto, izhajali smo seveda iz osnove naše dejavnosti, se pravi, če pogledamo iz raftinga, glede na to, da se ta dejavnost po dobrih 20-25 letih še vedno, če rečemo, dobro prodaja, smo seveda se zavedali, da je pač vzpostavitev nekega novega produkta povezana z seveda izrazito naravo, aktivnostjo posameznika in pa z nekimi zgodovinskimi in kulturnimi dediščinami. Tako da smo potem, bi rekel, to aktivnost že nekako začeli v letu 2013, v letošnjem letu pa smo nadgradili še 2 dodatne jeklenici, tako da imamo danes 10 jeklenic v skupni dolžini 4 km, kar predstavlja največji zipline park v Evropi. Te jeklenice so dolge od 250 do 600 metrov, tako da seveda pa povezujejo ta dejansko celoten kanjon, celotno območje. Tako kot sem že uvodoma povedal, naša aktivnost seveda temelji na adrenalinskem doživljanju. Treba je povedati, da prve jeklenice so 200 metrov nad reko, ne, tako da vsakega malo stisne, ko se spusti, ne, to je seveda cilj. Hkrati pa je zadeva organizirana in vodena, tako da vsakdo, oziroma tudi bi rekel naši vodniki potem poudarjajo to naravno dediščino, kulturno dediščino in je to tudi sestavni del, bi rekel, celotnega izleta. Kar se tiče samega spusta, nekako, tako kot sem omenil, poteka po 10 jeklenicah, najprej zelo visoko in potem pa se zaključi v sami vasi. Nižje, se pravi, zadnje jeklenice so, bi rekel, najnižje nad reko. To območje je zelo zanimivo, po drugi strani pa tudi smo pri produktu gledali na to, da je pač možen in izvedljiv čez celo leto. Sveda je
glavna sezona poletna turistična sezona, ampak dejansko izvajamo celotno sezono. Poleg tega produkta smo poskušali tudi z nekimi ekskluzivnimi programi in tudi nekako jih postavili na trg. To se gre bolj za butične stvari, kar se tiče povezave ziplina z ostalimi aktivnostmi, tako da imamo na drugi strani zip-in bike, če rečem gorsko kolesarjenje, in za premostitev na drugo stran kanjona se pač uporabi zipline. Potem imamo razne kombinacije z tudi ogledom same soteske kanjona Uče in tako naprej. Seveda najpomembnejše je zadovoljstvo strank. Jaz moram reči, da imamo zelo pozitivne feedbacke strani strank, tudi ocene na vseh omrežjih, Facebooku, Twitterju, TripAdvisorju in tako naprej. Nam dajo v glavnem oznako 5, tako da smo, kar se tega tiče, zelo veseli. Velik poudarek dajemo varnosti udeležencev, seveda vsi imajo kvalitetno opremo, odločili smo se za vodilnega proizvajalca in pa seveda na tem produktu dela tam do 15 zaposlenih, tako da skrbimo, da je pač ta ponudba na visoki ravni. V vsem tem času nas je nekako obiskalo tudi precej znanih Slovencev, pa sem dal pa Ilko pa Petra nekako še zraven. Tako da imamo tudi precej poslovnih skupin, opažamo, da je pač zdaj to tudi zelo popularno, kar se tiče raznih team building programov. Mogoče lih par besed za zaključek, kar se tiče trg športnega turizma. Kot vidite, sem tudi jaz dodal enega osla v predstavitev, ne? Ampak ta ni mišljen kot stranka, ampak bolj kot jaz, tako da mi smo, rekel, nekako postavili trg športnega turizma v dolini Soče, lahko rečem. Seveda danes, če povzamemo, se na reki Soči, po reki Soči spusti okrog 100,000 nekako udeležencev, kar ni zanemarljiva številka, če smo ob ustanovitvi kot podjetje nekako pripeljali nekaj 100 ljudi, je zdaj tudi ponudbe pač nekako veliko. Dejansko smo s kolegi vzpostavili destinacijo, ki je prepoznavna po aktivnem oddihu, po vodnih športih. Reka Soča pa spada med 10 svetovnih središč vodnih športov nekako na svetu, ne. Seveda smo se mi iz tega tudi nekaj naučili, zato tisto osel, ne, se pravi, da je pač osnovna dejavnost, kolikor delež je potrebno varovati. Tako da to smo tudi nekako pol pri ziplineu uspeli narediti in smo edini, kar se tiče na tem področju. Tako, kar se tiče, bi rekel, našega podjetja, bi samo to omenil, da smo pač, da je zipline ena izmed glavnih dejavnosti, da je športni center naš obišče okrog 15,000 udeležencev v glavni sezoni, da smo kot blagovna znamka prepoznavni tako doma kot v tujini, in pa da smo sedaj pred nekako našim največjim korakom, kjer smo v fazi izgradnje športnega centra in hotela. Hvala. Hvala, Goran. Še za tale zadnji del, mogoče malo daljšega uvoda. Zdaj pa, a so mogoče na podlagi teh prvih 4 zgodb že kakšna konkretna vprašanja, komentarji, predlogi za kogarkoli od udeležencev tega panela zdajle, z občinstva? Tam imamo hosteso z mikrofonom, če se kdo pogumi, kar roko gor, dobi mikrofon. Sicer imam jaz ene par vprašanj zdaj postavljenih, da bomo iz tega malo debate naredili. Kadarkoli bi kdorkoli rad kaj komentiral, pripomnil, kar roko gor. Je sicer Mark prej rekel, da to ni v slovenski navadi, ker je pač nekaj, kar sprejmemo, se da včasih to malo tudi prilagoditi. Jaz imam eno vprašanje, ne? Pa lahko ste ga tudi že malo pričakovali, ne? To so vse vaše zgodbe, ki ste jih začeli, ne? Se pravi, iz neke nule, ne? Je bila ideja in potem ste delali do te situacije, ki je zdaj fino takole na odru predstaviti, ne? Ker je pač v redu. Vsem, če bi še enkrat na začetek, s kjerokoli zgodbo, z vsemi, kaj bi naredili bistveno drugače? Če bi kakšno stvar spremenili. Zdaj, če bi rekel, se vrnem toliko let nazaj, še enkrat začenjam mariborske zgodbe, escape roome, Garden Village, zipline, kdorkoli. Jaz ne bi naredil nič drugače, ker sem vedno delal
to, kar sem v danem trenutku zmogel. Tako da je moja pot, sem ponos na njo in na vse, ki so mi pri tem pomagali in to je to. To so super odgovori, ki pa niso tako zelo pogosti. Dostakrat ljudje za tem tako novim hindsightom, za pogledom za nazaj, ko veš ene stvari, ne, pa če bi se s tem znanjem vrnil na začetek. Nataša, mogoče? Ja, žal moram tudi jaz povedati, da zdaj, ko sem že tako pametna, ko smo naredili že toliko sob, bi mogoče tudi prvo sobo, ko smo naredili, povezala bolj z lokalno zgodovino, ampak takrat se tega še nismo spomnili, tako da to je očitno bil nek organski razvoj. Ok, super. Eva Bogdan, Rewind, še enkrat gremo, kaj je drugače? Zdaj, če bi imeli ves ta znanje, ki ga imamo zdaj, ne, bi definitivno precej stvari lahko spremenili, mogoče že v sami gradnji, v sami servisi, ampak to so dejansko izkušnje, ki jih dobivamo zdaj, feedback od gostov. Ne. Mi vsak let v bistvu poslušamo gosta, beremo reviewje in nadgrajujemo pač naš resort, spreminjamo, ne vem, postavitve, dodajamo, ne vem, tako kot smo zdaj razna gretja in to. Zdaj, če pa se vrneš brez tega znanja, pa bi definitivno isto naredili. Po isti poti bi šel, verjetno, ja. Ja, mogoče sam izpostavim to, da želja je biti samooskrbni, a ne? In če bi bilo na začetku pač za dosti časa, bi bili že na začetku samooskrbni, tako pa zdaj vsako leto nekaj dodajamo. Tako je bila lansko zimo narejena toplotna črpalka Vrtina, tako da imamo v teh hot tubih, džakuzijih svojo toplo vodo in zdaj naprej želja še celice za sonce. Skratka, te stvari bi bilo fajn imeti že v prvo speljane, tako imaš pa vedno znova pozimi skopan resort, pa kar velik dela, namesto da bi šel novembra na dopust, se pa v bistvu glavno šele začenja. Ok, hvala. Goran, Rewind, gremo še enkrat. Ja, zdaj, če bi jaz tako rekel, ne, osu gre samo enkrat na let, ne, jaz sem šel, oziroma kar nekajkrat, tako da sem se naučil drsati, zdaj je pa vse lažje, ne, tako da, skratka, kar se te dejavnosti tiče, tukaj smo glede na to, da znamo drsati, nismo naredili neke bistvene napake, če pa bi se potegnili nazaj, bi pa rekel, da bi kar se tiče ostalih dejavnosti sigurno se poskušali čim bolj zavarovati, da bi bilo, bi rekel, tekmecev manj, ker dan danes na reki Soči je preko 100 podjetij, tako da si zagotoviti nek tržni delež je kar težko, ne. Tako da tukaj smo pa seveda nekako si zagotovili dejstva skozi to, da smo nekako odkupili tudi zemljišča, tako da kjer je potekata naš zipline park, tako da bi rekel, zgodba brez nas tam ni možna. Ok, ta situacija je verjetno malo drugačna od une, bom zdaj se navezal na to, ker je rekla Nataša, ne, sodelujemo tudi z ostalimi ponudniki, ne. Zdaj verjetno je neka specifika, ko so pač različne lokacije, pa to lahko in recimo, ko smo se mi pripravili na tale panel, je, ne vem, nekdo v eni debati rekel, joj, pa se mi bomo praktično tle par metrov stran od tega ziplina, ne, in zdaj bo Goran govoril o tem tam v Bovcu, ne, kako gre pa to skupaj, ne. In mogoče mislim, to je ena taka tema, ki se je treba dotakniti, ki je treba razpucati stvari, ne, sprav, nekje gre skupaj, nekje ne gre, mogoče komentar, ker vem pa, da sodelujete z njimi, ne, jaz sem načeloma na začetku sem oba nagovoril, kdo bi prišel vsem govoriti, tako da z njimi verjetno sodelujete, ne? Se pravi, če se pogovarjamo od Planice, seveda se poznamo, kolega Koren je bil tudi pri nas nekako, tako da jaz mislim, da to ponudba se dopolnjuje, tudi mi smo prijatelji dejansko tudi na spletnih straneh in usmerjamo goste drug drugemu, tako da kar se tega tiče, jaz ne vidim težav, ponudba je specifična in posebna, vsaka po svoje, se pravi, tukaj imate drugačen segment ziplina kot pri nas, tudi geometrija postavitve, tehnika je vse nekako drugače, medtem ko pri nam je kot omenjeno, se pravi, potovanje po tem kanjonu navzdol, prevzemanje nekih naravnih dejstev, zgodovinskih dejstev, kulturnih vrednot, tako da nekako mislim, da gre vse v redu skupaj in tudi ta izmenjava gostov je pozitivna.
Ker spet, kaj je naša vloga, ne, to bom dostakrat ponavljal tukaj, ko smo na odru na panelu, ko govorimo o teh stvarih, je tako, sigurno v glavah nekaterih od vas ne, je zdajle, mi pripravljamo zdaj na tako stvar, zdaj pa vemo, da se bo pojavila konkurenca, je pa že, kako ta razmerja ohranjati, ne, da je ok, veš, da so tudi drugi, koliko povezovati, koliko zaščititi, ne, kaj imamo, Nataša, ker... Tle imamo mi kar nekaj izkušenj, pa zanimivo je mogoče majčkeno drugače. Namreč, ko se je odprl prvi escape room, se je v roku 2 mesecev že drugi, tretji, četrti, ljudje so nekako dobili idejo, da mogoče daš pač nekaj ključavnic v sobo in to je to. Ne, to ni to. Mi smo se potem ugotovili, kaj zdaj narediti. Če gre nekdo prvič odigrati en zelo slab escape room, verjetno nikoli več ne bo šel igrati te igre, ker bo rekel, to ni zame. Razmišljali smo zdaj, kako bi bili pametni in smo rekli, najboljše je, če bi se mi povezali, pa mogoče celo pomagali drug drugemu izboljšati to igralno izkušnjo, zato da bodo ljudje prišli navdušeni ven. Ker če bodo prišli navdušeni iz moje sobe, bojo obiskali tudi kolegovo sobo in obratno. In druga stvar, ki je pri nas zelo pomembna, je tudi to. Zaklepati ljudi v sobo, to je lahko nevarno. In zato smo postavili varnostne standarde. Naprimer, vedno se lahko vrneš po isti poti, po kateri si prišel in vedno boš imel pri vratih ali rdeč gumb, ki odpre vrata, ali rezerven ključ. In seveda tudi standard same igre, ravno zato, ker želimo, da bi bili povsod kakovostna doživetja. Zato smo naredili pravzaprav prvo združenje escape room dejavnosti na svetu, je v Sloveniji nastalo, kjer konkurentje med seboj sodelujemo in si pomagamo k višji kakovosti, ker cilj je isti, Slovenijo postaviti na zemljevid najboljših escape destinacij. Danes namreč turisti, mnogo njih, potujejo z namenom, da bodo šli v drugo mesto, kjer bodo igrali čim več escape sob. In v Sloveniji smo res dobri v tem. Ok. Hvala. Dosti krat smo bili, ali pa sem jaz imel občutek, da nas nekdo kopira, kar ni fajn, pa ne samo zaradi nas, ker neko našo idejo malo razvrednoti, ker obiskovalec potem ne ve, če vidi isti produkt ali pa zelo podoben. Niti ni važno, če smo si ga mi izmislili, pomembno je bolj to, da potem na eni destinaciji obiskovalec doživi premalo različnih stvari. Se pravi, fajn je, da smo raznoliki in po vsebinah, ampak tudi v okviru, ne vem, gostinstva. Mi je dober primer Lizbona, tiste ozke ulice, kjer vsak ponuja tapas, ampak magari jih je 100, noben tapas ni enak drugemu. Vsak ima neko svojo zgodbo, tudi v zelo ozkem segmentu. Tada bi bil najbolj vesel, glede na to, da naša Slovenija ni prepoznavna, da se trudimo biti čim bolj raznoliki in da s tem pritegnemo obiskovalce in goste. Ok, hvala. Imamo že kakšno vprašanje, kakšen komentar iz publike? Evo, imamo tamle v zadnjih vrstah. Jelko Gros, Nordijski center Planica. Samo dezinformacijo, da je kolega popravim. Zipline Planica ni Korenc Sport, ampak je Nordijski center Planica. Korenc Sport je partner, ki trži naš produkt, ne, zaradi tega je včasih ta dezinformacija majčkeno napačna. Je pa res, ne, da potem mi skupaj delamo, imamo poslovni model tak, da je vedno win-win situacija, se pravi, ena stvar je marža, ki jo nekdo dobi, ki za nas opravi storitev, in druga stvar, če še svoje sodelavce pripelje in dela, mu plačaš storitev, ki jo opravi kot delo, ne? Po tem principu to funkcionira. Je pa zelo zanimiva situacija, da recimo mi imamo 10 produktov na spletni strani, on ima samo enega, ki smo mu dovolili, da objavi kot Zipline Planica, in enostavno se je prijel v Sloveniji, kot da je to njegov Zipline tukaj ustvari, je pa samo naš partner v tem delu, da nam zelo uspešno trša, in kar polovico gostov nam on pripelje skozi svoj model trženja. Hvala. Tako da to je primer enega uspešnega sodelovanja, ne? Ok. Naslednje vprašanje, ki ga imam, jaz ga dostakrat postavljam, tako dam kar tole palčko od Harryja Potterja gor, potem pa dam to nekako odvisno od konteksta. In recimo, vi vsi, ne,
imate zelo verjetno, mislim, imate plane tudi za naprej. Ne? To so, vse, kar smo zdaj slišali, so zgodbe, ki so do zdaj bile narejene, pa so uspešne, pa je fajn o njih govoriti, imate pa že plane za naprej, za naslednje leto, 2 leti in tako dalje. In vidite seveda neke izzive, težave, probleme, ovire. Če bi imeli tole palčko, pa bi lahko eno stvar si sam odstranili, ko jo že vidite v naslednjem letu, 2. Kaj bi to bilo, da malo vidimo? Bo kar Bogdan začel. Ja. Jaz mislim, da predvsem bi bilo zelo dolg časa, ne? Ker bi nobenih izzivov več ne imeli, ne vem, kaj bi počeli. Se bi sam eno stvar bi lahko, od vseh izzivov bi sam eno si zbral, da bi lahko. Ostali izzivi stanejo. Ja, izzivi mislim, da skadajo, ne. Tega ne bo kmalu konca ali pa pač nikoli, ker smo poslušali že včeraj, da tudi 3 generacije nazaj so bile take iste težave, ampak jaz stojim za tem, da če na intervjuju izločiš izmed vseh tistih kandidatov, ki pridejo, res tisto najboljše, predvsem všeč mi je bilo včeraj, ko je nekdo dejal, da vpraša na intervjuju, kaj te v življenju veseli, kaj te pelje naprej. Dejansko to je tisti odgovor, ki ti da veliko pove o posamezniku, definitivno pa, ko skleneš z nekom delovno razmerje, se vajin odnos dejansko šele začne. Mi smo recimo na primer Garden Villagea želeli, da bi delovali resnično kot družina, vendar to v velikih primerih ni mogoče. Z zgledom, z motiviranjem, z mentoriranjem pa to gre. Tako da vam polagam pač na srce, bodite zgled, pomagajte sodelavcem, podrejenim, ne biti samo ukazovalni, spoštujte se in še bolj pomembno je, zaupajte. Ker če bodo vaši zaposleni čutili vaše zaupanje, vam bodo tudi pripadni, ne da imamo, ne vem, 70% zaposlenih v turistični branži, ki ne čutijo pripadnosti svojemu delodajalcu. Se pravi, v to smer bi bila palčka zamahnjena. Goran? Kar se nas tiče, če se orientiram malo na naše območje, bi rekel tako, ne, da je dolina Soče 80% zaščitena in da mi imamo vedno precej idej v glavi, ampak čisto po domače povem, se bojimo iti vprašati. Ker je toliko deležnikov v igri, da vedno pade odgovor, vsaj ena izmed njih ne, in potem je stvari težko speljati. Se pravi, kaj konkretno bi palčka kle pomagala, da bi sogovorniki bili pripravljeni skozi en pogovor in konsens dosežiti? Ja, težko bi rekel zdaj, ne, ampak sigurno neka naklonjenost idejam, ne, sveda, pa mogoče kakšne bolj pozitivne spremembe v zakonodaji, ne, so tudi zelo dobrodošle, ne. Predvsem vemo, kako je pri zavarovanih območjih, ne, tako da tam brez nekega soglasja deležnikov, ali je to Triglavski narodni park, ali je to ARSO, Zavod za varstvo narave in tako naprej, brez tega ne gre, tako da seveda to je sestavni del, ne. Se pa strinjam seveda, da je treba naravo varovati, to absolutno, tudi mi delujemo v tej dejavnosti, je pač bistveno povezana z naravo, ampak v končni fazi pa je vedno tudi to, da je fajn, da te tisti, ki je na drugi strani, razume. Ok. Nataša, mogoče? Ja, velikrat si želim, da bi se mogoče lahko klonirala, ne? Ampak pa bi verjetno dobili 2 preveč zasedene Nataše, tako da to ne bi bila rešitev. Mi mogoče bi si želela najti enega partnerja ali pa eno večji prostor v centru Ljubljane, ker imamo super idejo za ne escape room, ampak pravzaprav igrivo odkrivanje mestne zgodovine skozi igre, ki omogoča večjo pretočnost. Naša težava je namreč, da lahko poservisiramo samo 5 oseb na 2 uri. Priprava sobe, zgodba, dvignenje, no, tako nekako to. Saša, sploh palčko imeti ali ne? Če bi se res lahko bila palčka. Ja, včasih se vprašam,
zakaj imamo mi vse te probleme, ki jih naštevamo z zaposlenimi, z papirologijo in vsem. Mislim, da premalo držimo skupaj in se premalo zavedamo, da smo mi servis vsem obiskovalcem, ki pridejo v Slovenijo, in da smo premalo ponosni, da so sploh prišli sem, ker tudi mi še nismo bili v vseh državah, verjetno, mogoče če kdo bil, mu čestitam, no. Tako da bi morali bolj spoštovati vsakega, ki pride k nam, in se kot družba v celoti, od vzgoje doma do države in vseh zavedati te sreče in poslanstva, ki ga imamo, da lahko nekoga gostimo. In pol, če bi to bil naš skupni cilj, pol ne bi bilo problema nikjer, ker bi tudi tisti na Arsu, ki ga mi plačujemo, skušal nam pomagati, pravzaprav sebi. Ok. Vprašanje mogoče kakšno z publike? Samo še eno rundo kratkih replik na tole vprašanje, potem bomo pa zaključili tale panel. Tole je taka zelo zanimiva infografika, ki jaz dostikrat uporabljam. Računsko sodišče že par let daje infografiko slovenskega proračuna, ne, teh naših 8 do 9 milijard, kam gre, odkot pride, kakšen je razlika med eno in drugo stranjo. Nabegujem pa na to, ne, seveda imamo inštitucije, imamo vlado, ministrstvo in tako dalje, ki na tak ali drugačen način ovirajo ali pomagajo tovrstne stvari, o katerih se danes pogovarjamo, ne, zdaj ali z nekimi budžeti, pa z nekimi iniciativami, ali pa seveda čist prek zakonodaje tudi, ne. Kaj bi si od njih želeli? Konkretno, vlada, potem Ministrstvo za gospodarstvo, STO, Spirit, tiste inštitucije, tiste organizacije, ki se najbolj dotaknejo teh stvari. Kdorkoli od vas? Lahko Nataša? Lahko res. Torej, mi si želimo več sodelovanja, pa tudi želimo si, da postanemo prepoznavno, da naša dejavnost postane prepoznavna, kot res zanimiva dejavnost za turizem, zaradi nas ostanejo gostje pogosto, tudi kakšen dan dlje. Nič kolikokrat se zgodi, da odigrajo prvo sobo in rečejo, to je pa toliko dobro, to sploh nisem vedel, jutri pridem še enkrat, ampak škoda, ker nisem ostal en dan dlje, ali pa celo ostanejo, posebej tisti, ki nimajo letov nazaj. Skratka, hkrati pa vidimo spletne strani, publikacije in tako naprej, kjer so navedeni, seveda, restauracije, prenočišča, tudi muzeji, kinodvorane, ampak nas, tematskih parkov, escape room iger, pa pravzaprav ni. No, to bi si zelo želeli, če bi lahko, mogoče se mislili malo na to, ker je to za dobro vseh nas, pa vse bi res prisrčno povabila, pridite poskusiti, ne bo vam žal. Ja, govorimo veliko o 5-zvezdičnih doživetjih v Sloveniji. Jaz moram reči, da zelo pozdravljam, pa najbrž se vsi strinjamo, vsi manjši, bom rekel, turistični ponudniki v Sloveniji, delo Slovenske turistične organizacije in vseh ostalih, ki se trudijo za promocijo Slovenije v svetu. Naloga nas pa je, da zagotovimo kvaliteten servis. In ko bomo to osvojili, bomo imeli v Sloveniji resnično veliko število 5-zvezdičnih destinacij. Zdaj pa pravzaprav sploh ne vem, koliko jih imamo, katere destinacije so 5-zvezdične, in nekako tukaj predlagam STO-ju, da v bistvu ustanovi neko skupino, ki bo po nekih pravilih šla naokrog, izbrala pač ta 5-zvezdična doživetja in jim mogoče vsako leto na tem turističnem zboru podelimo ta častni naziv in jih nekako predstavimo na spletni strani Slovenske turistične organizacije. Bogdan se je navezal na to, kar smo tudi izpostavili, ko smo se pripravili na tole, če greste pač pogledati to strategijo, ki je bila zdaj sprejeta in objavljena na PDF na spletni strani. Na drugi strani tako je tole, ne, to je naslov. In seveda, ne, destinacija za 5-zvezdično doživetje, o tem govorimo. In v bistvu tukaj se postavlja vprašanje, kaj pa točno je to, za katero stvar lahko rečemo, da je, za katero stvar ne moramo reči, da je. Ne. Na to je malo apliciral. Ne. Mogoče, če imate še drugi komentar na to, sicer pa mogoče Goran ali pa Saša še na tole vprašanje, kaj bi od inštitucij tistih, ki jih najemamo na vsake 4 leta, si želeli.
No, mogoče z moje strani samo to, no, da mi smo zelo povezani z zakonodajo. Veseli me, da je MGRT tudi spremenil določen del zakonodaje v smeri, da je določene stvari olajšal, bi rekel, nekim izvajalcem športno-turistične ponudbe, tako da upamo, da bojo tudi te zadeve šle nekako naprej v neki pozitivni smeri, da ne bo teh birokratskih ovir, ki jih je že itak veliko, preveč. Dokaj klasičen odgovor. Saša, mogoče kaj dodati? Jaz sem malo že prej, ne, mogoče ne bi bilo slabo, če bi, ki bi ti, ki nam kao pomagajo, prišli kdaj v naše pisarne, da bi videli, koliko se trudimo, da jih prepričamo v nekaj, kjer bi oni v resnici, govorimo o razpisu, pa Ministrstvo za gospodarstvo, morali biti naši mentori, nam pomagati, ne pa da so tisti, ki so se postavili v vlogo starega jugoslovanskega carinika in so oni tisti prvi, ki preprečujejo neke stvari. Se pravi, pridite malo pogledati, kak je na naši strani, ko ni samo od 8 do 3 ali pa mogoče še malce pa kavica. Pa ne, ja, zvedno. Ok, bomo zdaj počasi zaključili. Jaz bi se zahvalil vsem panelistom za to, da so podelili te svoje zgodbe, tudi ima svoje razmišljanja, ima svoje skrbi. Upam, da ste dobili iz teh zgodb kakšen navdih, kakšno idejo, da se bo nekaj podobnega ali pa celo boljšega zgodilo tudi tam, odkudar vi prihajate in za kar ste vi pristojni. Zdaj, kot sem že rekel, tale del, ki je na agendi bil zdajle mišljen, smo preskočili, ker smo tukaj si vzeli malo več časa, tako da del, ki se mu reče kreativno občinstvo, kjer bi bili vi vključeni, bomo zdaj spustili in direktno naredimo kar pauzo za lunch break in se dobimo nazaj ob 12:30. Hvala lepa.